Lami gining tuba no, basta bagong dawat tamis kayo. Timingan pag nangyagi si Raymond padong mananggot aw nakahangyo puti karijot. Lain pa yato ako nagyablihan hanggang haan. Para inagabli ba? Luy Kani ding gitamnan sa luy kulungan nig manok sa una. Wala na may manok diri kay gibalhin sa pikas barangay. Tambok jud ning yuta mao nang amon na lang gitamnan og luy Ang season dating tanom ning luy Mayo ug Hunyo. Mo nang amon ning gitanom og Mayo. Nya ang di-harvest ani Marso, unya kay nadugnas naman. Amon na ning harvest ron. Buang patagidugay pa kaani. Luy na gud ni. Lami jud kay paminawon ni mag-harvest og luy no. Nagbira sa unod. Satisfying jud kayo. Unya kana pong maglaguto bitaw. Mo nang pagtanom og daghang luy unya og ting harvest tawgar ako. Unya ang dami lang pagbahal. Okay ra ko ata maura na inyo palipay. Wala na gani ni mahibutui kay agi ka busy. Kinahanglan gyud ni siya hibutuan para mosamot gyud kalipang. Kay og nahibutuan pa ni aw binukag jud tong ani. Gituyo ra siguro pod sa kahigayunan kay magproblema na pud kasudlan. Kani may original kani ho? Siguro.
Ano, tuba ma?